Pujilah Tuhan, haleluya, haleluya. O di Batam kuah minatendu, pasu-pasu min kami. Gelap ratendui tandai kalak i belang-belang doni. Gelak kerina bangsa mete, maka kam ngencang asem kelini manusia. Pujilah Tuhan, haleluya, haleluya. Renderas arsuraklah kerina bangsa-bangsa, rendelah alu kursi meriah. Sebab bujur kap kami bas erbahan keputusan, kerina bangsa-bangsa idoni kam sin jujur kencang. Pujilah Tuhan, haleluya, haleluya. O di bata ipuji bangsa-bangsa lakam, ngatakan bujurlah kerina bangsa man Bandung. Di bata engkau masu-masu kita, kerinalah i belang-belang doni pehaga ia. Pujilah Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kala sing kelengi aku, ikut kena kap katangku nina Tuhan. Alu bagai kelengi babangku meia, jana bapa rasaku rendahi ia dengan ringan ras ia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukur si ermengkah ras ngasup ngatakan bujur kempak di bata, naruhkan kita kubas wari minggu pasca si peenemkan enda. Iturikan man banta ibas wari minggu enda karena Jerusalem simbaru. Kenca dung nurikan karena surga, nungkun meguru kempak anak-anak nani. Isei kena singgit masuk surga,
Aku pa nina krina anak-anakna sekatan si Ucok enda kem saja ji berjut. Maka idah na Ucok enda gelah namin krina namin semangat atena nungkun kaya mulihkan. Si atena masuk surga angkatanna. Resura anak-anak krina janahna returuh krinana. Aku pa. Tapi Ucok na lalap ngejekem. Maka ate guru nenda gelah namin resada krina repengangkan anak-anak nenda nina. Mulihkan kaya nungkun. Nia krina si atena masuk ke surga tedis krina. Maka radu tedis anak-anak krina sekatan si Ucok ndai lalap ke mije oge na buku. Maka deheri guru enda masih Ucok nina. Ocok, kam langgit ku surga anakku? Ngit lah pak, nina Ucok ngalawi. Jadi ugama kalah kam tedis nakku. Gundarikin kita berangkat pak. Bapak nandai turang rasenina kekelekan. Itatap Johannes ugakin surga janah surga ndakap sini turikan salu gelar Jerusalem simbaru. Surga bali tempa ras Jerusalem baru si nusur isurga nari dem kemuliaan di bata dengan ersinal sal bagi emas permata si keljilena. Jerusalem ini dikatakan baru sebab Athena guna membedakan sa ibas Jerusalem i tanah Judea silit ije. Janah ikatakan penusur i surga nari sebab Jerusalem enda labo enda Jerusalem bali ras Jerusalem banci tatap tempat bagi krina kaisri idoni enda lang tempat-tempat bagi Jerusalem si teridah ini. Janah Jerusalem ikatakan badia perban ia la banci ersada ras dosa pedauh-dauh ras dosa dengan enda ihususkan guna di bata. Janah Jerusalem simbaru enda kap gereja Kristus si badia. Jerusalem simbaru kuta surgawi enda kira-kira banci si andingkan bagaimana kira-kira bentukna persegi kira-kira 555 km ibas krina sisina entah pei kira-kira 2220 km sekelewatna. Masih gelari 12.000 stadia. Perbahan enda bentuk na bali ras kotak-kotak kubus. Maka ganjangna kuta serikape ras belangna ras gedangna. Labolit kota sini tepa manusia si banci bagai tuhu-tuhu ganjangna seuh ku langit. Iseklewetna melit tembok ganjangna 144 hasta tah 64 meter. Tembokna enda iban bas emas permata yaspis. Janah palasna mekap 12 batu. Batu-batu enda krina sehkel jilena. Janah gelar 12 rasu. Anak biri-biri lit tertulis iba 12 palas-palas dan. Janah kota
ibas bas kota ibas ia pe luar biasa cilena. Sebab igambarkan je tempat-tempat bali ras emas murni, bali ras kaca si bening. Janah dalan-dalan ibas pe seuh kel belangna, dalan enda pe iban ibas emas murni naringe, bali ras kaca teridah kubas. Dalan bengket kubas Jerusalem simbaru enda pe tempat-tempat yang dingkan bengketi 12 gerbang silit ibas tembok-tembok si mejile enda. Telu ibas tiap-tiap sisina. Janah kerinana enda bahanna iban ibas mutiara sigalang. Kerina si entabeh akap nang lakoken dosa la banci bengket kubas. Si banci bengket kubas mekap kalak singgo tersurat gelarna ibas buku kegeluhan sini cikep anak diri-diri. Kuta enda tuhu-tuhu badia bersih. Sebab dibata kap si jadi rumah pertotonna ije. Bagai pe anak biri-biri kap ije si jadi rumah pertoton. Kemudian dibata kap si jadi matawari si nerangi ersinal sal ibas la perlu lampu. Janah lampuna mekap anak biri-biri Yesus. Ibas kuta si badia dibata bapa anak ras krina rarasen kalak si badia ersada alu serta mekap sada persadaan pertendin labo persadaan kula. Turang ras senina kekelengan si meriah ukur sini persadakan Tuhan ta Yesus Kristus. Jerusalem simbaru enda si tikkel pelabo itentukan sunat kalak Yahudi entah pe kepatuhan man hukum Musa. Si tuhu-tuhu ngikat ijai mekap kekelengan. Bali ras Yesus si engkelengi kita. Engkelengi ibas kelar Yesus enda ugapa pe ngalaukan pemerai damai sirehna ibas Yesus jinenari. Mekap damai. Damai ras kemalaman atir kiteken engkelengi. Kualitas mutu kekelengan labo ukur ibas belinna kekelengan nari tapi erkitekan belinna kita anggit merai berkorban. Maka mari mensip kusur-kusur belas-belas danina kekelengan silalar lapayo adi nindu ku kelengi kam perlu aku kam. Sebab dah kam kekelengan si tuhu ninar belas perlu kap aku kam maka ku kelengi kam. Kekelengan labong kuasai janah dehken yang pegegehi dengan meraikan gegeh manka. Di banari mina datang kekelengan labo ndahikam ibas tupung mahuli kelgeluk ndu meriah kalau kurun dunia. Ia kekelengan enda bancikang jumpa raskam tupung lanailit pengarapan dukai pe. Enda perlu si ingat lalit kemalaman atekai pe ibas kegeluhan enda siakatan
engkelengi ras ikelengi. Pace bene, di bata masu-masu kamprina, Bapa ras anak ras kesah si badia. Amin.